everyone, na imbag nga oras yumanan. Kapadasan ni Cubs at Gemma sa napudnanagan ti may drama itangam sakbay na. Shoutout mampay kada Nida Nievera sita Hong Kong, Andrew Viernes, Marieta Sakiwat ken ni Roselia. Kastiman ti kuna ni Cubs at Gemma. Dirman ang biyanang, adda paglaingak nga ramidan, ti umutang. Nakairuamak ngaminan ti kasta, dandanin nautangak sa amin na nakakabagyan kan kakalugara. Ket no saan ka makabayad, siyak pa'y dadaganas na nga agungat. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Alan kasinsin Rayma, pautangan nakmuton bayadak tumulaang, promise. Adda pa'y nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanan pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din ti utang ko. Igulpik ta bayadan, promise. Ay, kasanungatan. Ungtanak nila kay kuno kisayak jay iduldulin mi akwartang. Kat, apay ibagam ngamen. Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na, maasi ka kumama kanya kun Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kapi men. Ay, pasensya kan. Ngam limagasutlat maitid ko ken ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan na. Kari ka mang amin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limagasot. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rudan. No syaklat at dakwarta na. Jak imutan, dagitawanan. Iwaras ko ti kwarta, kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat iti limagas na. Oo na yun day ta, Gemma. Nagpintasan na lugan tinagsardang dita batong da insan, Rayma? Sino nga tatakin lugan dita, amantay lakay? Diyak mo Gayam da siguro, wano am-am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak matan. Kasinsin ko nga ro di da. Bertuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Sino nga taaya? Ay na, inkalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kada Agustita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi! Ay, unay kan insan Gemma. Mangkig-kigtot ka man. Ay, pasensya ka no si Mraka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti panaglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwa mon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, asino nga min di bisita yung insan? Nagpintas ti lugan na. Bayaw ko, kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay Adeja Brown. Wen, iso, simmangputdan nga agasawa. Umay dalag bakasyon, ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaron, di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti ado ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot, dolyar nga ibagbagamot. Awan. Apay nga wangay. Ita kailangan nagkita, awan itad na. Dawatam Mabainak, dinto pa'y dawatan di asawa kakabsat na. Siyak tulaki din, ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayong tinagatang daalote insan. Di talaang asideg, jay abay tilote da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak to mametan maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umaya mamanda kita mamajelote ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka lay jay. Saan da kamad nga am-am mo, ngam apaya sumurot-surot ka. Makiam amuak ka. Awan mo problema iti da ita friendly ak mo. Amok ti makibagay ti sabali a tao. Imbes nga glaba ka, tanay na ornungan ti murang ta. Sa nga bantay manan. Ay na, saan pa nga schedule ti panaglabak kita?
Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si kagayam ti bagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamat ka da kayo, sir. Da kayo gayam ti nakagatang iti day talutay, sir. Di nakawagan iti, sir. Mangrumyulat ako man. Ah, ay, wala nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wen. Nakabakasyon na kiti makabulan. Pagsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon ka. Kasta ya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangda na ang agdalos di tiluti, ano kaya yaw? Una. Kung nakangarod nga pasapula kiti kapsat ko iti agdalos ditaw. Ay, Syakon, Mang Romeo. Nagagatak nagdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balya ka kwarta. Kasapulak ngamin. Masik ako makanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit na kasinsin ko ni ipag mo. Manungay ti balyam aday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro ngagdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayan ta. Basta dalosam amin ti loti may. Kan imulam lang iti insangpad ko asidlings. Ta ited kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Ariglado! No kasta, di mawaten ititangdan na, bayaw? Uwan mo tipag. Inten kulatan ata kaasimag. Nagpakpakasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alote kan imula na nagitinsangpat ko asidlings ti prutas. Kaano kano amang rugi ngay, bayaw? Madamamat ten ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ay, kasta aya. Diyak nasiputan na. Kat nasaya at ngarud ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na niya ta agpasyunadak manay. Tanay, ado pa'y ti asikasuwa ki Jibalay. No kasta, pimanawan jay bayaw mo, insan? Wan, Gemma. Kat nalpas mo, jay daldalusam. Saan pa yan? Naglawa. Malpas ko ka adagos tayo jayain. Iniinutak oret a kontrata mag. Kaano ngarud manin nga agdalus ka ngay? Kinton mawaya anak manan ay insan. Karibriban mo sa manang Gemma. Kan pinatidog mo man ta kurimatmat mon. Kan ure dagiti akukom pinasilpuan man eh. Kawan na atan nabayagan na jak pinasilpuan dagito eh. Pasilpo ka pasilpo. Di ta ti papanan dagiti utang makwarta niya. Ututangang nga mo. Tangdan ko na ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontratan. Naimula mo, nagijay impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumata na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa di lutida. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala titangdan mo ano masadot ka gayam amang ubra. Kintad nga rodan. Isublimpay laan. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko matdadya ang kasinsin kun. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Na minsan matla nagdalos. Alaray ma, bayan ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun dadya ang babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat nanti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka, balasang ko. Sikatay ka barbaro ababaw ng dante belenan niya. Wag. Siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, Nana. Antik gayam nanti bilin.
agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kana nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak amo nga antim ti amok. Aya! Aywan, ada ni antik? Ay, awam mo't. Ada na panan na. Ada dinarayan na akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumulod ak mampay ti sangaribong, taitad ko no madamdama. Ada nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang magayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, nana. Alan ada nga min bayadak nga order ko kanam na magjaytad ni anting autotangag. Ay, sigurado ka tanay. Ururno nga ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ka. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, no inkarek, talagang aramidan. Lokasta, imutang kan kadaya Jema ansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo tututangan nakan ka. Ay nagloko mat daya ababain. Wan, puno. Mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignurak, tadapay latay sigod nga utang na kanyak. Diyak ko mapautangan nun. Ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan tiintad mo asang aribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jak mo't amo nga dagayam sigod nga utang nakan ka, manang. Sorry Wan, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wan. Wan, manang. Grabe nga ruday di akasinsin ko, anti. Nautangan na tayo aminan akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ili ti utangan na. Wan nga rod. Hay, apay mo't day di ababae. Saan nga taamabain iti kasdi nga aramidan na? Saan siguro, anti? Nairuam na nga minan ti kasdi nga aramidan na. Nagagatmat di asawa na. Imposible nga kurkurang da. Katawan mo't anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, anti. Kitain nyo Kani, kunamlan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, anti? Jakmat masingir, taagungot-mat no singir. Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siya nga rod. Uray agpaunal ako ngamawan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, anti? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makigayam kampay ini. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Un nga rod ngam no magipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbanugan mimat nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't day jay. Saan mo't adinawat? Inutang na. Kasano nga Jema? Manabulan ang tintad ko kan kapawayway. Ngam di ka matlaw may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayadak. No da kwartak, tata. Sana mabalay ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawa. No apay mga mina nga sa asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ay, anya nga ita, dadala ka nga rin paggastusa mo. Kan na mga no kwarta lati kayat tayo dya babae kan ka. Tamo na mga min agpapautang kayo. Ay, ewan bibiyang mo ditan. Jay utang mo lang ti panunutang. Agbayad kan tanay kasapulak ti kwarta. Awang nga road. Paruto madagiti bukaw tayo sa tipagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamit si Kajima. Pastre ka na. Sana ka pumanaw dito, yaging ka dinak bayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw, haramida. Anya? Oh my God, ngaminan aya, Jema. Di ka lagbay ni ti kastangar haramidam. Inuwaras mo ti utang mo.
Kundi utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y, awang nga ron. Jema, umayak man. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man lang dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema ang daytan. Ura ag naedda diti balayan amang bantay ken ka. Awan bibiyang kon. Dayta ti ganabang. Awan pa ya talaga, ante. Uran anwa kawan talaga. Kastalata ka na yun kay bagbagamon. Di ka mangarot aggunay ng agdiskitar. Agtrabaho ka, tapnod na pangalaam iti pagbayad mo. Awan mangarod master ka na trabaho, ante. Siyak ngay. Kasanwa ka. Jak pumanaw aging gaadrin akbayadan. Ay, awan pa ya talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasa kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko ng dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, tayo sut magbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko ngay kawang nga rod. Ada pagpaarjud mo. Yung awan pagbayad mo. Grabe mo. Tikas na nga aramid mo. Anya nga rod ti aramiden tayo, Chema. Kano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumanga ka. No daw may agsingir. Ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan aging gatinggana. Kawanan na. Kapilitan na. Marengrengak. Isong aglamangak. Isarama ka na yung tiri daw Tanan daw may. Sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya ka dagos iti silid tanan daw may. Makamo ka. Awan bibiyang ko ditan. May stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan ka ni di kabakiran, ta ijay ti paglimangam. Ta sigurado, awan makakita ken ka ijay. Anyat ko kay Jay ngay. Kana sino kumakadwak. Duata puyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atam nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo Itanyaga pungay. Dito yan unag ti paglaba aklakay. Tapno makalaba aklat ta. Makamo ka. Ni, Ha? adda kalaban. Ay, mapana kong dita silid. Ay, anyamot na nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang ti panagtibayok. Ay, nagnerbiusak manan. Ha? Anyat sang sangitam, Jema. Agner-nerbiusak mo da ka na. Yun nga oray awang gap-gapo na lakay. Mabut-butungak pa'y. Anya? Gusto ko ka dinitag na nayon. Di pa naglamlamang ko. Kastamot ti kayat mo. Ti aglamang. O naman, tadyak ibagbagat ti kaadam di ti balay. Diyak kayatan ti kastula kay. Namakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbiusak. Mabut-butunga ka kanayon. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang, ti basti tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya, kasanon no di mo masaka. Sayang Agtrabaho ka? No, ada masubra iti kwarta pang isalda ko. Aramatag nga agapla iti trabaho. Diyak kaya ti kasto iti ang nanayon. Matayag iti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon. Alangaron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapag biyag tamat ti matgadak. Pag nakmamraytan, hinton maminsan, di kan umutang. Uray kumano, pag business mo na itaut-utangam. Hanggang saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry la kaya. Saanan maulit dagi jay. Basta mabayadak ti utang ko. Diyak to umutangan. Sa apela ko mga ron, tamatakdaram tayo takarim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga.
Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin at timanan tigayam yu Jenna Almoite ang mga kakamakas man ng biyanang. Amang welcome manan kada kayo nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga ron ka ni Kabsat Mike saan napod na nagantintay drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay dalay da Dario dita season Pangasinan. Tess Guyago dita Bulanao Tabuk City Kalinga. Ken Lolita Maganay wenno Stella Tukat dita Hong Kong. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Mike, dir man ang biyanang, naragsak ti panagdenami ti asawak, kat adadwa nga anak mi, ngam nagbalin ang nagulokan nariribok, kat noan niya ti rason, iso tinak istoryaan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello tatang, kumusta ang tirik nayo? Naimbag kayo ka din? Saan pa'y nga road, Flora, anak ko? Tinumar ko amin ang nga agas ko. Nga misumot lata. Nakapsutak mo't lata. Kan ano lata, tinasakit na marikrik-nak. Anya? Ay, umayda kay nga rod sukunanan. Tagpakita kailangan iti doktor. Makamo ka, anak ko. Ala, urayin da kami nga rod Umay kami inton malam. Ala nga ron, agrobot kang tasukunan tani tatang, bakit? Pasensya kan, Mike, lakay Kasangsangpot mo pailaan naggapoy ti trabaho mong agbiyahe tamanan. Awan problema, bakit? Sana balita si Dagmoy. Nasurok la amay sa nga oras ti biyahe. Ala nga ron, mabait lang ang tarubwatak dagiti anak ta sumurot da ka no. Una, tanay, awan kadwada dito balay. Talaga nga isurot ta ida, bakit? Tay ules ken pungan kao. Pakisupot mo man, anak ko. Ay nasaanan dagita. Ado ti uluskan pungan ije balay. Kawas yu laang dalaan yun. Jakmet nga ron makaturaw no sa balit ti ules ken pungan kao. Sa balay nagiti ules yaw. Nalamuyawt. Kayat ko tinakersang nga ules. Iso nga isupot mo ta ules kao. Ken uray ta pungan kao. Ay, nala, mabait laang nga rod. Apay, ayan jay asawa ngay. Ada jarubayan tatang, agpapaangin. Ayabam tatulungan na kang agimpake. Saanan? Kabaalak da ito Basit matlat mayimpake. Angam, inakbit mang idadang iti danom apaglabaryo, talabaran kayo, tatang. Makonfine ni tatang, Mike. Nakapsot ngamin. Kasano di kumapsot kat di mo't mga ni ti ado? Un ata naptamnay ka nung ngamin ti panagraman na. Isungawan ganas na amangan. Akat kasano? Sikapay lang ati mang bantay ka ni tatang di ti ospital. Nagtrabawak manan inton pikat. Ay, kasano nga tandag iti anak ta. Ayabak to pala tay bakit akaro ba ta? Tatang danak amang kadwa karag iti anak ta ijawalay. Ala nga rod. Bareng saan nga agbayag ni tatang diti ospital. Bareng agimbag mutla dagos. Ayan jay asawa ngay. Apay di nakasublatan nga agbantay di ti ospital. Agtrab-trabaho, tatang. Naimbag kanya katawan trabaho. Apay, saan nga ag-leave? Saan ang tasayang taal daw na? Sana balit ka ba alakmat? Apay nga yakas jay nga asawam. Kaslawan mo't pakibiyangan na kan ka. Saan amasyan kan ka? Mapuy-puyat ka dito ospital. Ngam di na ka umay sublatan nga agbantay. Ada nga rod trabaho na. Sayang taal daw na naglangan. Di yun pagpanunutan iti dakas di manugang yuta na singput mo ni Mike. Nasingput nga. Ambok akon kunamlang dayta. Kalubam, ti madi nga ugali jay asawam. Saan mo't atatang? Kasi kamo't anak ko. Nagkutong kan. Di na kan samot pakpakanan jay asawam. Talaga nagpakutungak tatang. Nagdayetak. Tagrabe tilimok magakiti kalabas. May kawak ngamin, takimutong kamatay. Isa ako nak nga ang mga nukurang ti ipapaunag mo.
Bisbisinan na kan sa jay asawa manakaw. Ala, sumrak kayong tatang. Ay nauna yan. Makaginawak pa yan nakarwari di ospital. Nagrigat yan iti ospital. Nala, agtugaw kayo pala ang ate, simpak ti sila da pagturugan nyo. Dalusak biit. Una yan. Ayan jay asawa maya. Aday tayan tilugan. Irwar na dagiti kagawaan nyo nagapoy di ospital. May aman nga iso tagdalos. Namanog ka. Agi na nakakit di. Amo na arumwarak itay di ospital. Di na pailakat dinalusan mati silid na pagturugak. Inyor oray na pailakan kamay. Ay na, mamin ano mo ilat mang dalus iti dayjay ngay? Di na mo ila masango. Di na masango nga. Sadot ket di Ipanamnaman na amin kan katrabaho dito'y balayaw. Tatang, ibagayo lang ta, no kaano ti panagawid yo. Tapno makapakadak iti trabaho. Ta itulod kayo. Isapsapa yun to ngay baga, ta may sapak mo tiyag pakada. Tani, no biglaan ti panagpakadak iti trabaho kat didak palubusan. Isa amay mayat no may sapsapa amay pakada. Apay, pag-awidin na kaon, Mike. Ha? Ni, saan tatang? Isaksakbay ko lang ay baga, tapno nakaon nga gawin. Ha? Agyanak pa'y man iti balayaw. Tada sa bali anadlaw ko iti anak kaw. Grabe, tikimutungan na. Sa nakas niya ti sigo na pamagina. Nagsisipukal iti ti pamagina. Gabita, kaslamot takungan. Ha? Di mo samot ngamin pakpakanay. Ne, saan mo tatatang? Agday-dayat ngamin. Saan unay ni agsidsiday ti karne? Kan basil na ti kanan na ngayon na po yun. Ay, basta jak pala agawin. Palubusan dak nga agnay dito balayaw, may. Nay, nagsapakan nga aglaba anak kaw. Alas 5 pala ti agsapa. Uwan tatang tapno malpas adagos. Kan apay nga aggal-gal ka. Ayan tay washing machine nyo aya. Nadadaan. Tay spinner la ti mabalinan. Ay, agispinak tulangan ano makagawgawak. Nadadaal ka. Sana na gumatang jay asawa mi ti sabalay. Wano saan dan ngay pa-repair. Baybayan na na marigatan ka nga gilgil nga glaba. Sapay nagano ti lablabaam. Mabiit la da ito'y tatang. Saan mat nginal daw ti panaglaba? Ay sana mabalin ti kasta. Awan asi jay asawam. Isumot laki mutong kan takasta ti pampamayan jay asawam kan ka. Parigatan na kamot gayam unay ay. Ala ni tatang. Saan napudno dayta? Kasaritak tuman jay asawam. Di yung ungtan. Ang mga numasair tirik nana. Masaer no masaer. Basta siyak. Jak magustuhan ti makit kita. Saan nagapaw ta si katyag trabaho. Kat ipanamnaman mo't aminan at trabaho dito balayaw iti anak ka, Mike. Agasam mo't lay ka. Isaw taglutaw, aginaw, agdalaws, ang laba. Kan mga sikaso ka na iti anak yaw. Ha? Nabiitak pa ila dito balayaw. Ngam adon tinapaliiw ka. Grabe ka, Mike. Idi si bibiyag pa ina di asawak. Oras saktang trabaho pa rin ti pagbiag mo iday. Nang runa hindi mabasit pa na iti anak may. Tultulungak lahat ka ti asawa kiti trabaho na iti balay. Jak ipanamnama amin kan ko ana. Tatang. Ang si kamot tayo. Bay-bayam jay asawam amay bababad iti trabaho iti balay. Nalus-lusyagan jay anak ka. Di mo pa igatangan iti washing machine. Nakakaasay nga gilgilgal. Marigrigatan. Atentad ko paggatang na iti washing machine tatang. Iso na lang, ta ibang kuna ka no, ta masayangan. Kahit, kaputa kasta ti kunana, di mo matpilitan. May amaw. Saan mo, tatang? Pati agluto, jak makita ng agluto ka. Siyak iday, ilutwak ti pamilyak. Uray ada trabaho kiday, masapar ko lang tati agluto, na masya na kita asawak.
Aglut-luto akmat no daduma, tatang. No sana mayroon na nga ag-overtime ak. Aha? Awan pa'y na po utak. Jay anak ko amin. Diyak namin masangon ako takanayon ti overtime ko, tatang. Lukas kabot lagayam. Di mga lakay ti babaunan yaw. Tapno sana marigatan jay anak ko. Ha? Mga lakay ti sweldo makatulaw. Saan mo ngay nasawa ti anak ko tapno pagbalinam nga alila. Yalaam iti katulungan na, Mike. Sikat yung desisyon, Flor. No mga lati ti babaunan mo no saan. Taimbes na pang pasweldo tati kwarta, idulin talangan. Jak matla kayat, an-anuam tababaunan. Kabaalak mga ramidan amin at trabaho dito balay. Ni tatang narod ti problema. Tila ibagbagana. Nagalas ti panagsasauna. Ala, paspasensya amon ni tatang. Kasaritam nga rod Kaano nga minaya nga agawid? Unay kamatan, Mike. Ha? Iparupa mo law na yun, adi mo kaya tikada ni tatang dito balay. Sana kasta. Ngamjak nga rod magustuhan ti panagsasauna. Makapasakit mo't ngamin. Awan mo't kinapurno na iti bagbagana. Kat palabsam lataan dagiti bagbagana. Kasla di ka pala nairuam iti amak mo. Ngala, pasensya ka ni tinaibagak. Nagdamagak lang mo. Diyak mo't papanawan ni tatang. Di ka lamasyan ka ni tatang, lakayon. Awan kadwa na ijibalay mi. Kasapulan na ti kadwa. Isa pang nga asim. Di mo kumamat papanawan dito balay, Mike. Ni, nanang, da kayo maghayam. Sumrag kayo Di mo't ngamin makalagipin di anak ko nga agpasyar ijay balay. Di na mo't ipasyaran dagiti apo ko. Iso asya ko na ti imay. Ayan ni Mike ngay. Ay, ada pala iti trabaho na, nanang. Inton malampay sumangpet. Ang maladaw man siguro nga gawi dun. Tama nga no ag-overtime manen. Ay na, kasimot piman jay anak ko. Overtime na pima na kanayo nun. Mabambanugan jay anak ko. Ha? Takasano, isumo lang amin tagtrab-trabaho. Ang basol na, tanatangkan mat ngamin ti ulo na ide. Mabit lang, nanang. Inak mangala iti meriendayo. Sanon, nagmerienda ako ni Jerwar. Ayabam kit di dagiti apukok man, takailiw ko idan. Day, adda kamot gayam dito'y abalayan nato. When ta nagbakasyonak man, Mike. Apay, nabayag ka dito yan. Dito'y ka, ngagnanaag. Medyo nabayag mo Tultulungak man jay anak kaw, tanay, kaasimay. Maparparigat iti trabaho iti unag ti balay. Takasanaw, trabaho na mo't ngamin amin ay. De, talaga akasta tanyat kayat mo. Ni pay lamaik nga anak ko timang trabaho iti trabaho ti anak mo. Rumbang lang agbingay da iti trabaho. Ni Mike nga anak ko timang manggad. Iso tagsusweldo. Iso ti provider iti da ito abalay. Iso pay latag trabaho dito balay damag. Jay mat anak mo timang trabaho kadagita. Wen, bawatan ka. Gamsyak, edi si bibiyag pa'y ti asawak. Uray adda iti trabaho. Tultulungak lata iti trabaho ti balay. Agluto aginaw, aglaba, agdalaos. Tamok ti rigat ti trabaho iti unag ti balay. Narigregat mo ti trabaho ti padre di pamilya. Housewife nga ron. Saan mo't amang opisina ti anak mo? Sayang lang amin, ta saan ajay pada ni Mike a profesional ti nasawa na ide. Natangkan tuma ngamin ti ulo na ide. Sayang mo't nga raw, ta saan akinayat ni Flor jay Hawaiano iday, nagaram kan kwa na. Anda kumaitan ijay abroad ti anak kao. Dolyar ko mati kwarta na itan. Agam sa bali mo't nga main, tinakiasawaan na. Isa ano di mo kaya ti anak ko aparay ti anak mo? Nakarkaro pa'y kanya. Anya mo't jay anak mo ngay. Housewife laeng. Ay kasi jay anak ko. Ta iso amin ti provider. No jay pada na kuma professional ti nasawa na ide. Mayat ko ma ti biyag na ita. Ado ko man ti urnong na. Apay,
Ag naeden dito'y balayo, jay amati asawa, may. Diyak mo Nanang. Tamanipod na karwar iti ospital. Dito'y mo't ang tinagnadan na. Apay ngay, pagawitin nyo Ay saan kababain Nanang. Una, nga miso pa'y ang mainay na yun apakpakanam dito, yanak ko. Kakaasi ka lang arudin nga trabaho. Si kalaang timang manggang. Ngam nanayunan pa'y latpakanam mag. Ayos lang dahi ta Nanang. Ay madi, diyak to pa'y papakpakan ka, kat inanak pa'y, isuntulakit din. Baybayan yun. Kababain timang papanaw iti tao. Dito yak mo't nga rudin nga agna danak ko. Ha? Ay kat, ada kayo dahi ta Nanang. Nan, siyak ti agluto, Flor. Tani, nabuslon ka nga agluto iti masida. Aglisi ka di tata siya kung ti agluto. Ingka kidi asikaswan dagiti apukok. Siya kung ti makamu ditoy. Sige nga, Rod, Nanang. Alamangan tayon, tanay. Marabyan manan di anak ko nga agawid. Taag-overtime manan. Mangan tulatan na sumangpat. Lagi ti ubing nga flower. Ay pamidan Nanganday tayan, Tatang. Inlabayak ida iti gatas, takas ti kayat da. Wen, isurom dagiti anak yung agtipig. Tanay, kaasimot jay amadang agtrab-trabaho. Mala, manganan. Anya to'y linutom amasida ngay abalayan. Ne, apay di mo ammo daita. Kit-kita asayute, damagam pay laang. Binalsig mat asayotay. Inlambong mo lang na ito. Wen, mangaramid kamutin iti sawsawam. Adamot tay ikan nga enruar ko iti Jeref, Nanang. Nang luto akla iti sidaan ni Mike. Iso ti priority nga agsida iti naimas. Ta iso ti agtrab-trabaho. No awan trabaho yo, di kay kundi reklamo. Ta kaasimot jay anak ko nga agtrab-trabaho. Ay kat pagrebengan na, tay sukat nga ron ti padre di pamilya. Wen, ngam saan na responsibilidad ti mang palamot kadata abalayan. Iso ano anya ti maidasar amakan, awan ti ado a reklamo. Alama bitla ang tamang arami da kiti pagsawsawan, Tatang. Tamangan tayon. Naimas latta day ta si daan. Apay nga awan silaw dito kusina Nagsip nga. Di mo isilaw dayta, tanabuslon iti kuryente. Yak to pa'y agsilaw dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. Mismo pa'y nga anak ko jay para bayad iti kuryente. Si kantulakit din, akatugangan na lang. Grabe mo ta panagtipid daytan. Rumbang lang agtipid tayo. Ta saan ada tayo nagtrab-trabaho. Sorwan tayo kumati makisama. No awan mat mayam ambag tayo iti dayto abalay. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaomon. Apay, ti kunam, nalakati trabaho ti anak ko diti unag ti balay. Nanistap to pa ti trabaho na. Wen ngam awan mat sweldo na. Tanangam ti panagsasaom abalayan. Ta makapasakit mo't dagita ngay bagbagam. No arsagid ka, pumanaw ka. Jak pumanaw, tabantayak ti anak ka ta maparparigatan. Kimutong to pa yan. Jay anak ko ket di ati kaasi. Apay, no saan aga po iti anak ko? Aglamot ay ati pamilya na. Nalastog ka unay ngagsasaw. Nalastog no nalastog. Basta husto amin ngay bagbaga. Ay, sana nasaya at tilinangan nyo kaninanang, Tatang. Apay no agawid kayo pay laang. Kanayon mga minti pa nagkontrayo. Sana siya ti pagawidan yaw. Dahil jay akatugangam ti pagawidan yaw. Tatang, Di ka kaya't apanawan. Ta umabuso mo't jay asawam na awanak. Isabantayan kayaw. Nanang, kaano ka dito awid yaw? Jak pa'y agawid, tabantayak ti refrigerator yo anak ko. Siyak ti agluto iti sidaan. Tano ni Flor ti agluto, nagbuslaon. Ti kayat na, pag sidaan na kanayon iti naimas jay amana. Uray kumamot susweldo akas kan ka. Nanang, sana nasaya at ayim-imot ti makan. Wen, ngam awan asida. Gaputasan ngay suda ti mangmanggad. Nabuslon damutan ngagsida. Baybay anyo lakad itadamat paggatang iti masida. Ay saan? Masyanakan ka anak ko. Ornongum kit di ti kwartam. Si kalaang kandag iti anak mo ti agsida iti naimas.
Bayam nga agsidada iti puro anateng. Nagbubuslon kayo iti danog. Mike, sumana umanan ni Nanang. Wan nga raw. Kanang man di pa nagsasaw. Baka Ah. masail kay tirik na. Ay, sus. Agsinong ba't damanan? Umay kalakay, intaan nawaan ida. Agapa damanan. Ni ngamin Nanang mo, sumana umanan. Wan nga raw. Kat ni tatang bumad, tutupan na ti inak. Di nalabaybayan. Kat, aking basol. Jama, kasta ka day. Kayat mon samat adat at agapa. Alala. Basta, saan manan aday ta ti pagrikyaran ta? Palunutan ta kid din, wanya ti rumbang aramidon ta. Tapno makapagkapyan lagi ti dadakkel ta. Nanang, tatang, daytoy kat napagsaritaan min nga gasawa. Saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Ngam sipod adda kayo dito balay mi, nagbalinan ang nariribok. Inaldaw nga adda agapa, adda agbinbinlog kaw, kan agbinpinlangag. Banag ang naalas sa denggan. Uy, Nanang, tatang. Saan kami ngamin ana iruam iti kasta? Tasigod ang natal na ti balay mi, idawan kayo pa di ti balay. Ngam manipod adda kayon, nagbalinan ang nariribok. Makit-kita dagiti apo ko yu ti panagsinsinong batyo. Nagalasakitaan, tatang. Nanang. Iso ana pagnumuan mi ni Flor, apumanaw kami langan. Ulited, saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Iso ana kami langan, ti pumanaw. Agabang kami ni ti pagnaadan mi, kat agbati kayo dito balay. Apay ngay apumanaw kayo. Sayang ti pagabang niyo. Urnungan nyo laangan Da kami latan ti agawid. Agawid kan nato, tagawid akmeten. Apay, kayat mo apanawan dantoy balay da. Alangan ada ta ti agkabbalay dito eh. Manjak mo't Ay, nakarkaro mo tadya kayat Mala, agawid na kaon. Basta di mo baybay anti anak ko Mike. Uy, tatang. Asikaswam mo't anaimbag ta anak ko Flor. Uy, Nanang. Alangarog, agimpaki kamin. Agawid kamin. San kayon apumanaw dito eh? Da kayo ti rumbang nga agnag dito eh. Tabalayo da ito eh. Agkapya kay nga mina nanang, tatang. Agasawa kamin ka ni Flor. Noan yaman ti diyo pangayatan kada kami. Lipatin yun. Tamay may satayo na pamilya. Di tay kumaaga apa. Tamalas iti paragbyag ti kasta. Wenmat ngamin tatang, Nanang. Agpipin na tayo kuma. Saan kat nga agpipin nangag? Ala Pasensya kayo. Noan niya tinaypakpakita kiti kalabas. Uray siyak mo ta. Ale, lipatin tayon tinapalabas. Pasensya kayon. Pasensya ka mo't abalayan. Pasensya ka mutin abalayan. Hello gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Salamat itikad tayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ken syempre, salamat iti suporta. Wano pa nagdangdangag kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Ama ng biyanang, ken biag ti tao a drama. Manipod man nga rod kini Kabsat Dario saan napud no nagan tintay drama ngam sakbay na makablawa man pa da Christine Ortigero Laureta. Ken ti sibubukal la Laureta family dita barangay Salpad sa Nicolas, Pangasinan. Da Manuel Domingo ken Merlin Domingo, ken ni Jennifer Aranas dita San Juan, Batangas. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Dario, dear manang biyanang, nakababain man nga ibaga ngam syaktay amang adapab paborito na nga anak. Dua alalaki ti anak mi ti asawak ngam gaputa alanganan alalaki ti maysa sabali ti taratok kan kuana. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Anya ti kurso nga alam, inton aginrol ka ares. Kahit ko tagbalin na pulis, iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo, apagbalinak to. Talaga mo't anak ka. Sige, tay karigatak ti mang paadal ken ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa'y ngagpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko ngamin taagbalin na. Ay saanan! Di ka nagtuloy iti kuliyaw, no sana kinapulis talam. Agmula ka langan iti kamuti kinaba. Diyan kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko.
Di ka nag-eskwela. Tagbakla-bakla kan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, ta di ka mo't agbakalalaki. Kaya't kumatang eskwela, tatang. Saan nga rodang? Gumatang at tulay ti bukal ti pariyan. Kas kada okra kin tarong. Ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga na papaboritan ng anak. Idadtaduman nga anak na. Naputa kas ti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsilbi kiti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumot ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rutipan na kaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wan nga ruta. No siya, maawatan ka anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumot nga ado ti ag-agasak iti bakit. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana karudan nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam, daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saan ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan. Tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanya. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratong kadakwadang anak ta. Kit basol na. Tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin ag seksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta ngay. Kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon ka data itirigat. Kanalalaing ni Aris, ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakasta ti tratong kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, arasagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Tsaka mo tagmula, tantang. Katamwam suruwem. Ado abukal dagita. Numabiyag amin dagita. Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam tagrieng. Pumarbangon ka tapno addamalpas mo. Rigay! Aldawin! Bumangon kan! Anyat orasin na Ay na, riingan na ko ni tatang. Tsak kaya tag-garden. Tsak kay maanday ta. Rigay! Nagsamba pa lang, tatang. Alas 4 pa lang, hindi parbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon ak manlangan. Nay, ada ka mo dito waiting shed, Ricky. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabas aklay ti oras dito eh. Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo kay nana? Agpaili kayo? Nagsama kayo? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos. Ta, ada sa nga ilik no madamdama. Inaman gumatang itibukal nga imulak. Ha? Anya bukal tigatangan nyo, nana? Kumpormin ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal, nana. Ha? Apay, aglakla ko kay tibukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man eh. Ilakok dagito'y nakasupot ng igam ko. Gatangin nyo amin dagito'y, nana. Ikan kayo ti discount yo. Ah, agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpaili. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno ado ti mula yo.
Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili Sige nga Rod. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatad makartim na ito'y naglakwa kiti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no adda masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, kyan pedicure ko. Takas talaangan, karamidag. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Una na, ngam di ibagbakin ko na, ta siguradong ang tanak. Ingatang ko iti pang manicure, kyan pagpukis tinaglakwak iti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rut idi iti panagadal ko iti high school. Insuro na iti kabsa di friend ko. Aya, Kay kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tagpukis. Nang tag-garten na nang. San ko akalaan tagmula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam. Siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mon, dagiti inted ko nga imula, Marike. Wan dadakkel dan. Kaano nga imulam? Iti namin sa nakalman tang. Kaimulmulam lang, dadakkeldan. Luklukwan naksabat, Rikay. Ha? Ay kwa. Sa baling sa gayam di nakita ka nagtubong. Ruot sa gayam. Taripatwam anaimbag dagiti mulam, Tapno ada ila ko tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga para ken ka? Tulungan na kamang paadal iti kapsat mo. Tatang? Nawatam! Uwan. Tatang. Kumusta nga iti panagadal mo, anak ko? Mayat man nalang. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak lapta. Tapno makalpasak, kani. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya man nga overtime. Wen nga ron. Kaya't nalaaman na yun ang tibirok na. Tapno adda pangalawans mo. Di kayo matanagan, nanang. Maadaan kayon to iti professional nga anak. Iyaon kayon to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Pare Daryaw! Bumaba ka bambasay, tatulungan na ka mangikarga ka dagito'y kargak. Ay, kuwain, maray. Mabitlaay. Oh, ano na kita kargam aya? Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaw ta nakaapit akaon. Hindi, naggarden kagaya, maray. Wan tay ginatang ko abukal dagita ka ni Ricky, edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagado, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simmadutak edi na nagpaili. Anya? Naglukot jayay? Inla ko ng sabat na kita'y kunak na imulanan. Jakam mo Kuna na ngamin ngaglaklako iti bukal edi, iso ginatang ko. Alang nga Rod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagitoy pamulakin kwa na. Nanang, paldo. Nakaaduang kiti customer itang aldaw. Iso nga ikan kayo iti kwartayo. At to Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo. Ken masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo Uwan nga ron, nanang. Iso amayat sa no agaramidak iti uray basit la shop ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple lang asya. Uwan, nanang. Timportante, ada bubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Kat ala makamu ka anak ko. Gumata tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karikay. Ha? Nasaya at tadakan lakay.
Agi patakder ka nun ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imula ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa, inla ko kininanasebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apay inlakom. Kita man kini. Isuntagap apit ita. Aglakla ko ni Timula na anatan. Ay, kwa. Tsak namin kalaan tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatadam akartib, kan pang manicure agamit. Ay na. Talaga pagpungpungtutan na krikay. Anya nga itimaganap mo dita. Ala, di ka nagudlakay. Pa. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Isu atulungan ta nga agi patakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti sa mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka pa ila dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namat anak kasapulin iti pagabangan na. Apay ngamin adi mo maawatan di anak kaya. Apay akasta kaya. Masurunak na raw. Magibabain. Malalaki ang kabana. Nang runa hindi ka bambanwagak. Ngam agkasday kitday. Saan namot anagay at ang tikasday apan masay tao na. Kaya mabalin na ba't akong trulan? Kung nulabanan ti kasdi akinatao na. No talaga mo't laan na tudyo nga anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan matyulo na. Mala, maturog takid din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, ada customer mo. Itay da ka pa ilang ur-urayan. Naggapwam ayan. Ay na, napan ko ginita ti venue, di kasalin to next month. Ay, nukas na. Adda manen servisan nyo akasal? Ay, wan nga rod, ang sasarunumat. San pa'y nakabailan ti bagik? Ala, ingkasikasun nga roden dagi jay customer mo. Itay da ka pa ilang ur-urayan. O anya, nakapanawon dagi jay customer mo? Wan abangan da ka no para iti kasarte anak da. Ay, ang sasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imado nga minin dagiti customer mo. Wan nga rod, nga mag-surrender mo ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga naakton iti tauhag. Tapno saan ka marigatan? Idi pa ilang aming naibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrender ti bagik, friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyaman ak nalan. Gapo iti sakripisyo kinitatang, iso anak kadalag. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko. Tapakaamuan tay mo't Jacob sat mo. Tapno makadaray mo't. Bay amog. Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kapsat na. Saan nga roden ang masapol? Umay tumatlag siksi ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado tayo itong graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na-make upam aminan dagiti abay, Ricky? Wan, friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di dahil bagbagaan na sapa, nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sa dala imbagan. Tiyakon maka-exit ditoy. Anya? Mala, sana bale, tainton malpas ti kasal. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kapsat mo. Kita manubagay kumutlaing ti badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta-eskorta ko. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, tayo mo't gayamon. Nakalinya ijayon.
Pansit gamon lakay. Sige nga Rod, naglokong tadinak mo inayaban dituin ang mga escort kan ko na. Nay, sino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan tatang, pasensya kayo no jaking bagbaga. Gam na bayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Narang, nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak narang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magayang man ni Aris, anya paray. Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atin. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ah, ay mayat ano kasta. Nasaya ata na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali ata napintas mo ti panggudan na ita. Agsasarunon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat, bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Aris ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti diti abastuyo, tatang. Ure awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bayan dayjay. Urnungam kidi ti kwartam. Tanay, kasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may maysa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak. Ayos lang. Nga ure awan maited mo. Taad na di professional akabsat mo. Iso, tibang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang, ngam ada pangaramata kiti sweldo. Ken naglun kami iti nobya, tagkasar kami. Anya, di mi pa ila naramraman ang ti sweldo, mga sawa kan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan, no kayat dante agsimpa lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabita na panawan. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanamijay. Inak mo't umiliw ah. Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Gumawan pa naramanan tamat asweldo na bakal. Numapan ka la dumawat iti kwarta, ay saanan, kababain. Pagbaynak ko mak, anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal ken kuana. Dakal ti karbengak ngagkid daw iti kwarta. Kano saan agapu kanyak, saan anakalpas iti panagadal na. Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat, di namut mapanunot ti mang tedan. Madi ati kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena balasang kao. Mabalin ti umay. Ah, sumrak kayo ah. Anyat masapol yo, tatang. Ay kwa, umayak umiliw ah. Tadi mo ngamin nagawa-awin ti anak medyo balay may. Ay, busy nga ni Aris iti trabaho na tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maited na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ket tapno mamati kayo, urayan yu tenak yu, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Oh? No talaga nga awan maited na ken ka. Tadaket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos ah. Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di na pa sinukatan ultimo pletik la kumaan na pan ije balayda. Awanan, pati di anak mo,
Naalisan ito gali di asawa na nga imot. Ala, bay-bay amo. Saanan aday tati pagsakitan tinakap mo. De, at dalugan na nagsardang iti batog lakay. Hindi. Nagpintas mo dahil talugan ay. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay. Intasabtan ti anak ta. Lukas ta. At danlugan mo anak ka. Wananang, second hand, ngam napintos pa ilaang. Baro pa ila modelo dayta. Anya dayta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre tatang. Kimata nga kitilugan ko. Tapno ada pangilugana kadagiti ipapaabang ko agaw. Nukas dyan nga da servisan mi akasar. Aya, No awan pa pala nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan itirwal. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Katangin nyo amin na kayat yo. Tasyak ti makaamo. Sige, alalakay. Intagrubwaten. ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakay. Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kanak ko. Yaklaim pagarap. Akastoy ti pagbanagan ti biyagmaw. Ti amok inay. Katawan na pintas at turungan ti biyagmaw. Gam nagpintutak. Isuasore, anak ko. Pakawanin na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangi tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan nagitawan. Ipagpatig kayo kin ni nanang. Ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip kalata ka na kami. Agsubli ka nito balay anak ko. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala anak ko. Agsublikan ka na kami. Tapno masulnitak tinagkurang aking ka, anak ko. Hello gagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Welcome kay manan ngagbuyak ka nagdangag kadagiti drama ama ng biyanang, ken biag ti tao at drama. Kaya't salamat iti kanayo nakadayo. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Barney sa napudnonagan, tintay drama kastiti ko nana. Dear manang biyanang, may saa kabalo katada may sa nga anak mi iti dayda asawak, kat iso tinagbali na kadkadwak idipin mo sayan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Anya, nakadalos ka na nakaw. Uwan tatang, nalabak pa yan dagiti kurtina. Asayahan nga raw danak. Tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw? Secret nga rod pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, wag. Adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan naimas sa sidaan. Tapno ada ipasangot tayo iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tiyang lutaw sa lain. Tayo nagsabtunan inton madamdama tayo ibagbagak abisita. Ada kami na nakaw. Kadwak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling nga nakaw. Agmano ka ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Una, tayo sutang balinto amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anak ko. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga eh. Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagdanang lams. Taawan makarapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my lams. Nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Ante,
Ni tatang, nagisangpot iti babae, ije balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, naikunak man no saanan ang mga asawa. Kastamot niya mo ko, ngam nagisangpot mo iti babae. Ingkay manungtan, ingkay bagbagaan nanti. Ay, anyang arod no talaga akayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan, pangasiyo anti. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisangpot mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Yung patsya ka maawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagis. Kahit 18 na lang. Kalkalpas ti dibunay, di na panapulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, man-mano ti kastoy kabagis. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagis. Tamariknak mo nga ayatan nak ni Glory. Di nakto panawan day jay. Mga nain saling, nakaluton ni nanang mo ang Glory. Nanang nga, di kay lagbay na mangibagay iti kasta. Legit, agpaisumay ta nanang munton ni Glory. Tay kasar ko ni Timabiit. Di kay lagbayin. Laklakayan kayo ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak. Apay, di mo kayat nga agragsakak. Kung kasalon no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinuntungay ti karkadwak no jak mga asawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manan? Basta saan kumamot nga ububing ng siya ka? Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang. Ayos lang mo. Uray awagam natan ay tinagan na. Ay, basta jak kayat teja para kada kayo. Sumapul kayo iti sabali. Tay bakbakit mo't angam siya, tipilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan inubingan kan linakayan kan niayat. Basta gin inayat kami. Period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Ah, apay nga inwar mo matindag iti gamit ko, saling. Ay, di nakman birbir nga san latan. Iniinaw na akngam si ka, Glory. Ha? Sana gaputain sangput na kanti amak dito'y balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanya. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan mo agtudo, manang. Sapay awan linong na dito, Ruar. No di mo kaya tamabasa dagiti gamit mo, di yawid mo ije balayo. Ha? Talaga, di na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untat aramide. Sukat ti mapat patulukan. Siyak ti boss iti dahi ti abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak manitayan na. Saling, sana nasaya at tikas na nga aramidom. Ala, yunag mo na gitainwar mo ang gamit ni Glory. Ita niya aga po. Sali-sali lang gitaw nag. Nagadumo nga mintinala na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti nga pulo a taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpuntutan. Dayta tin sursuro dayja babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di balay. Kanayon da kun nga utan. Di dapay kikanan iti kwartayo. Dayja babae di maranrano di pensyon nyo. Sana ka basta agungot na awan rason. Dapat padagkit ti dayja babae ngam siya nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at ay nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dayjanti. Tawan matlaang tamo kapapanan. Barang kunak no sinaanan ni tatang dayja a Glory may bagak tikas jay. Ngam saan matlat ta? Baybay ang ngaminhun. Tagdendennatan. Agkasarda ka nun iti mabiit kunan itatang mo. Wen nga rod.
Amok di pensyon ni tatang tikinayat ay dya babae. Jackpot yun ngay ayatan na. Saleng, Niso ngay pamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga biro kak man iti bakit. bakit nga? Bakit amang pikot ka ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan siya ling. Tila'y magbagamad. Di nagtupay inaram ni tatang mo, idi ka ubingam may pailan. Idam tulakat din na bakita kaon. Iso nga ron apikutan nyo na. Gargaryan nyo no iso. Apay, di yu kaya tada kayon to ti mayranod iti pensyon na. No agasawa kayon ton. Tila'y magbagam mga ubing mag. Ay napasinsya ka na. Ngamjak baramid day ta. Iso nga ro na nagbakbakit ako na balasang. Tajak amo ti mang pikaut. Kasta ka ti bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda nana. Ay na, di ka labaybayan jay amam. Mayat kit di atap na danto kadkadwana. Into nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Nga ta. Di mo may bagati kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, jak mo't paritan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old Anya mo day jay ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas kita ay. Umay na karukudan no Madam Damasaling. Isa di ka pumampanaw. Ni, apero ko dandak. Rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin oy. Daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talaga nga ikasar yun day dya babae, tatang? Katwan tanay, hagdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, baka abay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpit mat kasawak. Awan mo't maday nga aramidin na kan ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo. Kaslapo ko yun. Oray man. Awan bibiyang ko. Agin inayat kami nga ron. No batuluyan nyo ti kasar. Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngutan, Saleng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat agawid anti. Diyak kayat na makita ti panagruprupan dagi jay duay jay balay. Makapadurman nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklot dakit din. Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarda. Iso nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam ko makaanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sawaon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak nga ya daldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramiden kunakmet. Suportaram latan iti kayat na nga aramiden. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabag kamay. Nagdakkel pa'y tabag mo. Inakagsapol iti kakampik. Ha? Apay ay akas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Glory. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka lang kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikaniti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanama bandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon.
Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Ay, wan nga ron. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na diyang anak ko. Makonkonsensya akpay kit din no daduma, Labs. Agrebrebel din samot di anak mo gapo kanya. Andan nakam ni Saling. Amunan tinasayaat kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat na dyan ton makaamiris, Labs. Patsik ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. Lukasta, saadan anagaw awid ni Saleng kabagays. Saan nga rodan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag mo no ag-text la kumabay. Ayan na kanungay. Diya ka rin amaw ka bagis. So, madana ka nak. Uno, aday ti balay dagiti gagayom na. Diya ka mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, pang-aasem. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawang manun ka bagis. Isu akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga ron. Ang manyat mabalin ko ay nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagan saan nasakit tinakam na kabagis. Ti anak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbagman, timawag ka. Ayan mo. Apayan di ka matla agawid ay. Agawid kami inton biga, tatang. Ha? Agawid kayo? Ne? O sino ti kadwang nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Lukas ta? Adan nobyom? O sino nga dito ang Maxwell? Yang amok to kada kayo, tatang. O sige nga ron. Urayak ti panagawid yaw. Aday ta, nakaluto ako, Labs. Nasayaat mo't labs. Taon daw ay kanon na saling kan tinobyo na. Nagamamwan da nga tangay itinobyo na. Jak amo ah. Mamantan to no sumangpet da, labs. Tatang, ada kami. Adadan, Labs. Oh, sige. Agaukan, labs. Tenaklo katan tirinaw. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Agmalo tata. Ah, Tatang ko na ako na. Ditang tumat latlong pan na tatang. Iso ngayon kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayo ti kasarmi, tatang. Ewan tatang, ikasal ko ni Saling ta ay ayat ti anak mo. agora ka. Manutawan mo manong. Kan lakay ka ka di abaraw ano balaw. 75 ti taon ka, tatang. Nabayagan abalo ak. Anya? Sige. Magantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y saling. Laklakay ba't nga adayong umsak dyan nobyam? Kanya kumangay. Laklakay kayong tupay nga dayong am ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idian ang asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibyangan itatatang. Ay ayatag tinobyo. Apay di ka madanagan anak ka. Sigurado masapa ka ang mabalaw. Lakayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayon. Ay kaawatag ano mabalo akadagos. Agpada kami lakan ni Glory ano bilang lang. Masapa kami ang mabalo. Talaklakay kayo mga dayong am isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo ti agibalos kanyak. Saan, tatang? Basta ayatag tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay ti nakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay ti nakaasawaan na. Gusto di ibagbagada.
Nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell, Saleng. Wen tatang. Sapay la kumaa, tamaawat yun ni Maxwell amanugang. Tainawat kumot tanda asawa yung. Wan awate kaun tay sumat nga ron ti ay ayatem ako nam. Kay anyat plano yu ita, ta nalpasan ti kasaryo. Yawid na kakadin ni Maxwell di balayda. Ay, awan balay da, tatang. Agab-abang dala ang ili. Ha? Da, kunam. O sino, dagiti kakadua na? Dagi dya anak na, Makipagnanaid kan kwa na dagi dya anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya. Apay, anyat trabaho ni Maxwell. Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na ka anak kan apo ka. Ha? Ay, sumar kayo, Maxwell. Nagadumot gayam ting gargarit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni di pag-abangan may tatang. Ha? Dito kami nagnaig. Nagsaritaan, may butkid din ako ni Saleng, ti may papanit dayta. Ni Saling paikit di ati nang ibaga. Adito yan balayaw, ti pagnaidan may. Anya? Sige, ta, yung nagmipa, nagiti kagawaan may tata. Saleng. Apay ngay, andito yung matbalayan ti pagnaadan da Maxwell nga agama. Inko yung napay nagiti apo ko na. Wen atawang mga rod pag naagdanda. Pinapanaw da idan iti pagababangan da. Ayan yan. Apay di yung kaya tikada da dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, asawa yung dito'y. Di pag naagdak mo't asawak dito'y. Wen angam nagaduda mo't nga ro na nakaw. Di asawak nga rod la ang timabali na pagkamangan da. Awang mo't sabali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumama agbalin nga unfair Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Oh, Saleng. Basta dito yan balay ti pagnaadanda. Adamot karbo nga kiti dayto abalay Iso di da kami kumamot papanawan, tatang. Anya?